į Radžio senelį. Nu, kažkiek tai jaudinos, bet kad, kaip pasakyti, dabar tos tokios super įtampos kaip ir nėra dar, kol viskas čia taip. Paskui žiūrėsim. O ko labiausiai? Bijot nieko nebijau, bet faktas tas, kad kaip priims, ar atpažins po tiek metų. Šiaip tai, sakau, žiūrėsim, kai nuvažiuosim ten į vietą, į tą Pisočiną ir tada jau viskas bus aišku. Psichologinis detektyvas tęsiasi. Duobėtų keliu atvažiuojame į nuosavų namų rajoną. Nežinome tikslaus adreso, todėl klausinėjame vietinių, kur būtų galima surasti Christovų šeimą. Sutiktos moteriškės nupasakojo, kur gyvena daugiavaikė čigonų šeima. Большая цыганская семья, много детей. Не те, которые стахарили. Да, где те? И потом повернете еще раз возле железной дороги. Чуть-чуть проедете, там аж повезли. O štai ir namas, kuriame turėtų gyventi senelis. Vartai atidaryti, bet kiemą saugo vilkšunis. Nežinia, ar šis žvėris supranta lietuviškai ir ar apskritai džiaugiasi atvykėliais iš Lietuvos. Einame gilyn į kiemą, į namus, kur turėtų gyventi Christovų šeima. Добрый вечер. Не испугайтесь нас. Мы из Литвы приехали, из очень далеко. Извините, пожалуйста, здесь живет Христовы. А Христор Виктор Лейлович здесь живет? А вы можете нам его позвать? Но его сейчас нет. А где он? Я могу попробовать. Jau gerai, senelis lyg ir gyvena čia, bet šiuo metu yra išvykęs. Gal anūkas daugiau žino apie paslaptingąjį graiką? Сколько ему лет? По-моему, 70. Он здоровый, хороший, выдержит новости. Только не искал дедушка. Где искал? И жди меня, программу письмо мы делали. Вот он, дедушка постоянно сидел, говорил, у меня, наверное, есть внуки, вот сыновья, и их очень хочу найти, он постоянно об этом говорил. Pasirodo, senelis pats visą laiką norėjo surasti anūkėlį. Nagi, žiūrėsim, kaip jis sureaguos, sužinojęs, kad mes jam jį atvežėm. Ir ne anūkėlį, o visą anūką, tikrą seno žaliuką. Он сидит в такси. Jei taip apsidžiaugė pono Viktoro anūkės ir turbūt dukra, yra vilties, kad ir ponas Viktoras mūsų nebeišvarys. O kasgi čia? Kol mūsų nebuvo, Radži laukusi taksi mašinoje apipuolė kažkokie vyrai. Jie akivaizdžiai džiaugiasi netikėtų svečiu. Žmonės taip karštai bučiuojantis ir glėbesčiuojantis niekada nematytą giminaitį pasirodo tikri Radžio dėdės. Taigi, paleidžiam taksi, šokam į ką tik atrastų Radžio dėdžių mašiną ir lekiam toliau ieškoti senelio. Radžio dėdė Borė pasakoja, kodėl nutrūko tėvo santykiai su Lietuvoje likusiu Radžio tėčiu. Девушка, отец все время говорил, жди меня, езжайте в Москву, постоянно говорил нам. Мы все собирались. А почему у них порвались вот За границей стало. Стало за границей. И знаете почему? Вот потом мы поменяли номер телефона, у нас поменялся. И они звонили на старый номер телефона. И все, после того они больше никак не письма, что ничего не получили. Они освободились. Они освободились, там не приехали, не пишут, не знаю, он обиделся что-то Раджик. У него же характер жесткий. Ага. У дедушки? У Раджика, у отца. Atvažiuojam pas senelio dukrą, bet ir čia pono Viktoro nėra. Sekam karštomis pėdomis, važiuojam toliau. Он был действительно барон, он был действительно босс. Дедушка. Я тебе говорю. У него весь город был любовниц. Ну, дарил, золото дарил, подарки. Staiga Radžio dėdės gatvėje pamato senelį, skubantį pas mus, mat giminės mobiliaisiais telefonais jau pranešė ponui Viktorui apie netikėtus svečius iš Lietuvos. Taigi, ilgai lauktas, išsvajotas, iškentėtas ir tiesiog legendinis Radžio ir senelio susitikimas įvyko tiesiog šalikelėje. Kaip simboliška. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы, наверное, Виктор Христов, да? Да. Слушайте, мы к вам с таким очень делом. Вам ничего не сказали? Литовцы, да? Да, литовцы. Очень приятно. Ну так хотите увидеть своего внука? Конечно, а как ты? Мы очень рады, да. Вы, наверное, с этого. Я был в этом, как его, в Алитусе. Да. Когда он в детдоме еще был. Да. Позовите его. Я в Алитусе. Да. Директора и был в лагере на свидании с невесткой.
Да. Ну вот, смотрите. Здравствуйте, дедушка. Я дедушка. Ну, давай поцелуй. Вот. А Романов женишь? Не знает, да? Не знает, даже по-русскому не знает. Но мы его научим. это по песню, точно. Ну а как он вам выглядит? Ну, как? Симпатичный парень. Trumpo ir jausmingo susitikimo tiesiog šalia kelio Radžio senelis pakvietė mus į svečius. Grįžome į tą patį duobėtą Charkovo priemiestį, į tą patį už aukštos tvoros pasislėpusi namą. O įėję, ponios ir ponai, netekome žado. Žinojome, kad kadaise Radžio senelis buvo turtingas, bet net nesapnavome tokios prabangos ir čigoniškai, baroniškai, karališko apartamentų spindesio. Это же как замок. Дом. Я сейчас в обморок упаду в этом Эрмитаже. Ой, боже, куда мы попали? Это... Дедушка, вы не Ющенко? Янукович. Янукович. Neplachoj domik. Antikvariniai baldai, itališkas barokinis interjeras, freskos, aukso leidiniai, didžiuliai paveikslai ir šviestuvai. Tiesą sakant, tai, ką išvydome, labiau priminė tų pačių indiškų filmų filmavimo aikštelę arba rūmus, tik jau ne namus, kur gyvena paprasti žmonės. Emocijoms nuslūgus susėdome pasikalbėti ir artimiau susipažinti su Radžiai giminėmis. Vaikinas įsitraukė vaikystės nuotraukų albumą. O senelis vėl ir vėl pasakojo, kaip jis norėjo anūką pasimti iš vaikų namų, bet Marti neleido. Ir džiaugdamasis ir lyg teisindamasis, kad šio susitikimo reikėjo laukti net 17 metų, paskambinome ir poniai Vidai Minevičiai, kad galėtume pranešti gerąją naujieną. Да, Христов Виктор, спасибо вам за внука, что вы воспитали, сделали культурного человека. Ну, спасибо вам за все. Не хочешь, мама, не хочешь. Хочешь, bet нет живот. После будешь. Не. Приезжай, будешь к нам. Свои чувства. Живет нет. Почему? А потому. Kadangi tądien buvo Radžio gimtadienis, tuoj buvo suorganizuotos vaišės. Bet senelis pasakė, kad taip, kaip priklauso, anūko gimtadienį švęsim rytoj. Džiaugsmas neplenkė ir mūsų. Senelio brolis pasakė gražų tostą ir padėkojo už tokį susitikimą. Я пользуюсь моментом, вот как при камере, я не хочу себя оправдывать. Я считаю себя виновным. Да, я считаю себя виновным в том,